hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka abrandina man man I'm gonna question that. man Natafumanga muntu example ne wakatanankashi. Wadinga mukwenda munjira yanshidi wenda munjira yanshidi chikura nakati de nankashi. Chikushika kuna kumpinja ko muntu nake kufuma mu wumbi. Kudantu janza amba kuza kumukoresha. Diteje ne wete mukukuwerera ndi wete mukukuwerera wanyi. Ona muntu ukulomba na nindi einzambi mukwenda kwa minendanga munjira yaronga wanyi einzambu soje kungana kena ninana ncho ati kukadidikindi hima witi ni sana kumutia chararo na muntu chukufwai ukushika kuiuru ndu ukushika kuiuru wanyi inga ihadi sawa dilu chinaru ila na oraki ngakwesika itongo joka yemi Emwan. Nei kuda akwechwana dinga kunu mpinjia ivulu namono insangu chayosha denecho. Hakuilawa mazu achukwashi chinga tubakuli mwaya mkanda wanza mikulonda atuleji. Okay, muntu na dinga na kuila yuma yanshi dinecho mneo dinecho. Dichiduniye na okenga yingi. Ukuyinga ngai kumenso anzambi kulonda ina ashiki kudinyi kudinza mne inafu na dinga hikombi mwantesu wenderera makombi wenderera ivumbi wenderera akakuchwamba wendereri anchu aneri yuma yanshidi dichidunti yenu nei eyana ukwati na mulonga unei hera oneri chuma chatama una kwiji unaja imotoka ya mkwenu unatosha kudipimina yawe ne useya tainda atera kupimina useya kudi mweni chuma hinyuatera kuleja nshimbi ya muwatera kuirira kulonda na umufweti mweni chuma di watera kukule chitwavulu munanga anchundi twavulu munanga nzani nami chitwavulu munanga yuma yanshidi hinyuatia na chikutama echo anchundi nzambi hinyoka sombe shanju dichinzambi nedi waka sombe shanju kama tumulekeno atuleji omuna okenya nindi echu twiri kulonda atwanake nishidi jetu bai muna ikisemwa chechu hera ipomperu yechu hera itongo joka ya wanchu chinga muna imuchima wanyi dichi hanu tubakuleni mumukanda wanzambi verse mweru kacha chuwahi Yohana chapter 3 verse 16 tasweje nzambi ukenga mpata ya munu mwishina wayinkeri mwanindi umuho kulonda muntu kudana kena muchipatera hakufa ahetu mwahaya nyaka kaburu kunonga dichasonekaho kulonda muntu kudana kena muchipombero cha mission hera cha katolika einzambi ngana kenishi dijami aheti wumi wahaya nyaka akaburu kunonga dichasonekaho dichinei muntu kutongo jokera mweno muheno mazwanzamba na oshimwa chengi novairi nshimbi mam novairi nshimbi neinzambi na shimu nindi kuwerela kumwanami Yesu eneni kudana kena kude inzambi unovairi nshimbi aina nshimbu na ichungi hinyi eya weni nzambua kuleja nshimbi ya chengi unaditungira nshimbi ya weni chinateka numani dichi hanu inzamudi na kuyingisha antu na kuitena alonga hachiumanyi dihadiruyo brandira mna utiyako unakati deona oke kufona dinga na kuila yuma ya nshidi hukutambika na wantambikiri mwani pasta kulonda enzi eringa hii anlomberere dichawo shanga enza anlomberere enza oshina nami izuda nzambi kulonda nishiki kudinyi linzambi mnatongo kinene ona muntu nakufa atera kumuletera mazo amuchidi nikolonda na puruki kuguzuwa kwanzambi mulongene nakufa munshidi jindira kwa yakudihi mukalunga chuna okenga twamwini wumu windi konda yikudinyi kulinzambi atera kwira chumani Aroma chapter 3 na verse ya 24 tiena wamazu na ilembereri mwani enzunenu materu anyichima yenu kulonda wamazu muiti chuna okenga na muntu amuyingishi kudinyi kulonda yengiri munga
Dichinao akuyiyingisha na kuitena alonga na luwi lwindi cha wana na kukula kwekala mudinyi muri Kristo Yesu. 25 inzambu wa mutongweri Yesu kuikala itanda daluwi na mashi indi hakukuhwedera ba hakudana kena kuchengi kulonda kumwekesha kulonga kwindi chaduwiri inzambi nshidisha kongerude cha chikulu na ushona windi amwekeshi kulonga kwindi hamafuku anu hamafuku yadi anu hichudi kunu kuchitokoloki hamafuku anu inzambi na mwekeshi kulonga kwindi munjilanyi kulonda yomweni ekali walonga hanu hichudi walonga hinywa bulanshidi walonga yo winyi nawe yena ekali walonga ekali nawa mukwa kuyingisha na kutena walonga muntu kukuwerera yes muratiyo insamu kuchutene na kulonga kudi nzambi chinemeni hachikuwerera mudinyi mudi Yesu nei eona mukwerede Yesu inshidije ya kujana kena hu kuingira munka mwiwulu bai hakudana kena tareni kuluwa kumuneri munchude na kufana hashana 10 minutes wumu winduna kuya mkalunga ne kubabala ne una ukenga kulonda nshidijinda mwana keni eni muna kuza kumleje ne dana keni nei amana ankwat inakechuki okay ina libure yangana indeed kide uneruka hana inanye munanecho sorry man so nei na inerishu kunyangu muni kungana kuwa na focus sequence baya ha number 1 wanchinga number 2 okay yangu na one focus m1 dichi ona muntu na kufa echuna kumlezene chudana keni mulongo windu kumananga mulonga shidi jamana kudana kenako mwevuru kuchukwa shaku iyo nei amana nkasi muchota brandina diweula dinu kuzatisha ni mwevuru anankasi mulonga neringa hi neri chuma chata makwishi na ajai mkwetu akuntwala kudi kwesikana shimbia Zambia kupolisa na kunsenda kumadiki na kwa mchota cha nyilonga na kunsompesha mulonga hi akasanga muntu chakubula kusambira kumsompesha chingana musompeshi mchota amtangiri mulonga windi dichiti ya ndunu amnaide kuna kuchota kwesikana shimbia Zambia muntu kuja mkwa watere kwa yakudi mani watere kwa yakudi mukalea mulonga na jahani dichami chinu kumona na mulonga wa muna ntoheri day neona mkwechu na wake kufani nda amwana nerenga yuma ya nshidini kwa kukalonga amini kunyamuka muna mchota hinu kwa kudana kena kudinyi kudi mamadi insompeshi insompeshi enga ya minaja hana ingana keni eye numweru kanshimbi yechunga munatongo jokine nchina oshinam ingana keni ya minaja hana na yinginde nafuna chichochimu nafunachi mulonga di mama mulonga waji hade mkwe nasakiriri angi mshimwani nasakiriri omazimu na oshidim mulonga wa muchidikoko mulonga neringa hi na jahani dichikweseka na nshimbi amtire na jahani china dana ken china nkwashi wanyi natere kuiranga na baide mu na mchota nukuiranga kos chidikwana kukasa kukasa wo dichidiru nei chekala yuma munshimbi anasona kichengi nawo nei muntu kuja mukwao na ukenga ninda afumumu ilanga kwesika na nshimbi kwao chinga mukasi yakaindiye yejima dimwaka fuirai ilanga nei na ukenga ninda afumumu chinga afweti 200 million himala mavuru chikupu mudi nyotoka ya maneni ya yuwahi nawa walandi kuluza kukwata muipokotu mudu ho 50 kwacha kuhana kude isompeshi ukutambula mulonga dumani 50 kwacha na 200 million mama kwa na mulonga wewe na dijani ndio amasema mmoja wewe na dijani kuanisha na madwanji natiko ilatien 50 kwacha 200 million himala mavuro mna kutena amnatongo jokinami neyo na nsombeshi weruka nshimbi chidikuna kunkasani mulonga nachu kicho neni shinawa ni nshimbi enga mani chidinei mwane ara mwingi chisenda
munapi mneno ayinki ngombi ilango na muntu na kuleta chuma anyi kawa aha mukutambula ila ikanyamania na chi ikanyamania na nechundi dichine yetu antwa maseki twatia kutama indi zambi dichidunu 10 naku amna 40 day 50 kwacha chochi mwana kunkasa ilanga Brandina na ide iradi weula mwani vide ilanga Brandina mwaita lulu indi udinyama heta udina maheta mavuru jindeki nyotoka udina kutamba ha TV makina katataka leru matara mu TV mukuwanera munchwana kumusompesha inansangwidi ne amwevulu ndi dichiye nati ya ni luwi mumuchima windi mwiza ni jaluwi yumukwenzi wana wajairadi muntu omulongano mpimini wo kutoha ntanga jinira akumukwasha ko koshi hakulandisha ndeki indi yaseja ukenga 200 million kukanda manindeki indi kwa kumulondela kusorezi kuna kunsompesherao kushikena kudi nsompeshi antweji mamuna na kuhayam yumanyi kuya kudi nsompeshi ninda amimwani nezi nimkwashikwi mukwetu nezi na kumfuetela mulonga umuna mwinki hana atweshi kudi fuetela Brandina hakunona 200 million inalandishi indeki yindi hakumwinka ansompeshi kuichinda yejuma ana malana ashikiri munka 200 million kwish kwesikana nshimbi na numulonga wanyinkawo china mfuetele kuti Brandina ana malengi adi hamujimba akuirekera unda akuika sunoni mulonga di mwani china shikia na mfuetele denecho dichiduna amina okenga ni dikum nukuidiga ngai chuma chatachi kudyuma yedi yakwira chatachi kukuwerera mu muchima wami nami Brandina neringa hi na mfuetele mulonga unama neye numamfuetera nechi na mfuetele Brandina ilanga amini gosha nami mudimuna azati Brandina ho kunashikirimu wa hini kunaona cheng 50 kwa cheni kushiraho hewu nsombeshu gomwa ndi muntu amchidinchi cheng imuntu na utongo gachuwa wanyi necho kaka vuru na wako mutwalo na muntu kudaka chipatera amutare hadaho na muntu waza wakata mumutu mrona utongo gachuwa wa neye na kufuete demulonga wechenge watira chekwe na kufuetera kuchenge dichina gwera wancha amavuru ni lelo Yesu na manishi mudimu wejima ilango wena nao numukwashi ye Yesu nechina oshenga wamvari chechoma kwa umuntu dichidunutien mukutia ngai kumuchima wenu nei amini kufunta kumukala hiya kungira kudantanga jami nao yeyi mukwechu nafumu mungai echwa kumonanga nao anakukasa yaka yeyeji chule eji chuma ncha kumwekena kuwaya amini kulumbulula nami chinamuna namulonga unantoheri nela ngahi nanyamuka hinuko yanakudana kena kudinyi kudinsompeshi nami mwananga anake ni amnaja anadi hafu maya kunkasunon neye ni mwamfuetera 200 million mama hela yenu amina kule jantanga jamni mabwambu nami amana ngumbi ulonga nadana kena ngutenga kumuchima wenu shikira mwana shikira chikufuma hadi dichile mgutongo kwenu amnatera kule jantanga jamni nami washiru nango vulo ndakwe chati kumani chudama vulo emani dichama tire gosha namidi neye ni mwadi gosha nenudi hela na tire gosha namidi kudantanga jam mwane kudi wamfuetela kuishi mama kananga mama kambita indi kuishi mamanyi di wamfuetela warandisha ndeki yindi diune zina kunkula ami echukutia na mazu kudona una kuli kumuchimo yokutia ngai gutia kuwa okumona ne ona mukwenzi kumana mudimuna muzatiri na umoni kule dimu kuyana kushimu na ikudinyi kudancho ilanga leru chako hayama echudi ne yona muntu na akasumu kaleya ilanga nezina kumfumisha mumukudi mukwaluwi inzambi watwinkeri mulonga wanshidi ni leru na hanu mulonga wanshidi antwana kwa mwijia esi haya yakayejima ilanga mwaita lulu indi hakuhana mwanindi ezina kuchufuira hanshidi jechu na azati mudimu wejima akulusu na oshi nukuosha nindi chinamani chinao
china amani mudimu wejima neringa hii na manishi ilanga lero muipompero adina kutangisha antu nawo ine tuzateno nyinyi dimu yukwawo kulonda tumkwashi kutwa kenyiri munga muyulu munamoni lelo Yesu nawo chindi china amani ilanga antu na kuitangisha nawodi dana keni kulonda nshidije ya jana keni ilanga onaona afuya kulusu nenkumunshimbi ninditi Yohana wa mchimu chapter 3 na verse ya 23 nawodi mwani tie nawo mazi mwatanga londa natanga ngalanga mesu okay chukuyanga chovu kulonda ntwa mona yume tunagosha idu mukanda necho Yohana wa mchimu chapter 3 na verse ya 23 nawodi inshimbi indi nindi chukuwereri ijina da mwanindi Yesu Kristo inshimbi indi nindi chukuwereri ijina da mwanindi nyi Yesu Kristo chichuku mkwerera Yesu Kristo tunayingindi tunafunacho tunayingi mwana ilange tunagulejona muntu nakufa necho dana keni na yingi mam na yingi ndicho chimwafanacho nafunacho chinga tumuleji kumkwerera nyi Kristo Yesu eyiyala enganshidi jejejima kuduna atweshiku kwana kene mulonga kufwetera jude hanga Yesu akufiriri hanshidije yakulusu wapweke sherimashi indi amujikiri muijamu wasaunga munka mukufa kama nadunei muntu dinakufa akadidi muchipatira nindi ntamikirero mukuru mpiwa chipompere nza ntangishi onaona kuinza chinga babali chinga enzina kushimu na nsangu ya Yesu Neo kuinza na kumleja ho nindi dana keni hakumulomberera ni na mtwali deona muntu munka mukalu ilanga hamaseki tuna kushara na kudidimba nechu mwanu wa dana kienda tumuimbire nujingoma akakwaya na kuchisha ni hakufa nao na yingide ona muntu ana yinguko mulonga nzambo ayingisha ngancho hakukuwerera vai hakudana kenapa chinateka ni mwani tunatika mwani iule ni mwani ngumona hadi sangu Halenuma zukuma tunge jima tralenu o tralenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu tralenu o tralenu o tralenu tralenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki